Nengkong kublai Christmas basuk bakmen bat advance New Year ya pi baro. Kermen ru ba une usnem temai unlong usnem ubabha haka bangin yo da kamet kabakot kabakia bat ngin rangin par haka kamai kaji jongi bat ngin sai so ru haka no kakam bangi tre. Tamenta ngin yepoi haka main topik jongi ngatharai la bun napden jong pi kibalatip ba ka OnePlus kala launch ya ka to pun tema jongka kabade ru ka upper mid range lane ka pun kabala jan yarengkat bat kituki flagship phone jongka. Bat kata kadai ka OnePlus 15R. Kane ka pun kadai ka successor lane ka bami peteng na ka to ka OnePlus 13R ka bami menin snem. Mentala adap CTO AA kala launch ya kana ka pun. Handre ngaslempat ban permi video wat yas ngau AA. Tah kana ka video ngin nyepit ya ki features jong kana ka pun bat ngin sedang syah ka design bat ka build jongka. Ka design jongka ta kala compare si bun na ka to ka barim ka to ka 13R. Kamtam ha ka to ka kamera section jongka lane ka to ka kamera modul jongka. Namar ha ka to ka barim kumba pi hang ne kila ada ka to ka circular shape. Kat bahkan ne ka batamai pat kalong kumne. Te saya komen hang ne harum kano ka design na kinagi pun kiba pi kam internet lane kam ibiang. Te nang ta ha ka build jongka pat lane ka komsna jongki ha ka neru nang tuna site ka don ya auto plus ki kumba don ha ka to ka OnePlus 15. Une na ka benta ban penon kam si bun teligi features kamtam haki AI features. Nang ta haka body jongka kilas nada ki metal lane ki aluminium bat haka bak jongka pat kilas nada kita ki kenja fiberglass lane kila ruban de kita ki reinforced plastic kita kila ban long ki bae bat ki basnar bah haka thickness ne ka jing ruben jongka pat ka poi pra point lai bat haka jing kia jongka pat ka poi kumba ars pa kat lai gram haki sim card pat ka support daki dual nano sim card bat haka IP rating pat ka support daka IP68 ka 69 bat ka 69K kamut kala long ka water resistance. Nang taban unlock ya kana kapun kila ada ka under display fingerprint bat kila ada kataka ultrasonic sensor. Haki colors jong kapat kana kapun kadon lightly. Kaban kong kataka mint breeze, kabaar kataka charcoal black, kabalaipat kataka electric violet. Taman tapan ini poi haka display jongka. Kajing hek ka display jong kana kapun ka kam hek mo. Kata ada kan 0.4 inci. Bat kila ada kataka 1.5K flat LTPS AMOLED display. Ki klaim ada kataka LTPO display kumbaki juai haki pun remdor. Nang ta kataka 10 bit ka HDR10 plus ka Dolby Vision ru ka support. Bat kane ka display jongka ka don ru ya kataka TUV Rainland Intelligent Eye Care 5.0. Kane kala ban yarap ban penduna ya ka stress jongki kmat haka por bapit slim haka display jong kana ka pun. Nang ta haka refresh rate ka yo hadu sispa 100% Hz. Bat kane ka pun ka don ru ya utau special touch response chip. Ubala banang pun smooth susu ya ka touch jong ka display hadu lah hajar aspa hertz. Haka brightness jong kapat hadu kat pras pa nits kataga HBM lana ka high brightness mode jong ka bat lah hajar rus pa nits pat kataga peak brightness jong ka. Haka to screen to body ratio jong karu kala kambiang namar kirit bah kitoki bezel jong ka lana kitoki benta bayong kataga display jong ka. Teban yada ya kana display jong ka kila ada kataga Gorilla Glass 7i. Dan mendapat ini poi hau chipset. Chipset lana prosesor kila akhir kena kepun kata ada Snapdragon 8 Gen 5. Une prosesor udah prosesor batamai bat udah rubah klan bor. Bat kena kepun kandai ke banengkong ke ban ai da une prosesor. Tewat long confuse une bat utu 8 Elite Gen 5. Une prosesor unde hapok kendiat ya utu 8 Elite Gen 5. Haka antutu skor une prosesor uyok kumbar lai lana lai point iwe million. Bat ban control ya kahin kila airu ya kata vapor cooling chamber dagasan hajar nios pa sau square. Te haki games kum ka BGMI kana kapun kala support da ka sispa RPU FPS. Bat ka don ru ka option haka ba phila ban boost hadu sispa 100% FPS. Te kum ta habai page kumne kana kapun ka kam fokus ya ka performance lane ban lekai game. Ta mentapat nyepet ya ka software jongka. Kana kapun kila ada ka Android 16 bat utau Oxygen OS 16. Saus nem kin aya ka OS update lana ka Android update bat rus nempat kin aya ka taga security update. Bat hagi AI features ru kidon katokan neteli kumbadon haka toka OnePlus 15. Dan mentapan ini poi haka RAM bat ka storage jongka. Kana kapun kadon artili kita gi storage bat ka RAM variant jongki. Kabanengkong ka kat RGB ka RAM bat ars pak 92GB ka storage. Kabar ka kat RGB ka RAM bat sans pak kat RGB ka storage. Kejait RAM kila kana kapun kata ada ka LPDDR5X Ultra bat kejait storage bat ki ada ka UFS 4.1. Haka negaliang teki ada ki jait storage bat ki jait RAM kiba step. Dan mentapan ini poi haka kamera jongka. Kana kapun kadon artili gi kamera jongka nadien. Kabanengkong ka 10 megapixel ke primary kamera bat ke support ya kataka OIS. Bat haka sensor kila ada ke Sony IMX 906. Haki video ka support da ke 4K 120 FPS. Haka naga pun kila downgrade ya ke kamera jongka naga to barim. Namar haka nengi iba kila pendu ya ke toka telephoto kamera. Wat hadu ke toka kamera ka ba arjongkaru ka telot bah ki aitang da ke pra megapixel kataka ultra wide kamera. Kata kamut bah haki ultra wide video kanom support 4K. Nang ta haka front kamera jong kapat kila ada ka 8 megapixel. Bat haki video ka support daga 4K 30 fps amde dagi 60 fps.
Haga to 13 rm kam support 4K haga front kamera jongka. Handre hakane ka support 4K handre tang daga 30 fps ki claim ai daga 60 fps. Kila ade ban ai daga 60 fps naga benta gitu ki content creators la nagi balek vlogs. Karena ke jingduna jong ke kamera amde ba support oprosor. Kade na kada ba ka company hi kam trek ban penbiang. Tekane ke ngan penken mai pi banandu balak kut ke partnership jong kana ke OnePlus bat ke ka hasil blan. Karena ke OnePlus kala asna hi ya kata ke sistem la jong ke ban proses ya tidur bat ki video bakasyon. Bat kila ai kerting ya kata ke sistem jong ki da kata ke detail max engine. Bat kata ke sistem ban proses ya tidur ki sedang ban pentrekam nadu ke OnePlus 15. Bat hakane ke 15 aru kala don ya kata ke sistem kata ke detail max engine ke ban proses ya tidur bat ki video bakasyon. Tena kata ke daw ka tune jong tidur bat ki video bakasyon kaya stream bat tidur ne ki video basyon da kata ke 15 ka handman jong ka. Dan mentapan ini poi hau bateri jongka. Bateri jong kena pun tau kham he. Kata bakil ada unia hajar 100 mAh. Bat u charger bat kil ada u prape won. Handre ha kena pun wat lada kala kham rem ru ki claim aya kata ka wireless charging. Tenang ta hakiwe ki feature jongka kena pun kadon kumba khat lai teliki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 7. Bat kadon ru ya uta special chip uta G2 Wi-Fi chip. Uta chip unyarap ban pen state bat pen klan ya ka connection jongka Wi-Fi. Nang ta u Bluetooth ki ada Bluetooth version 6 ka NFC ru kadon u Air Blaster udon. Bat haki speaker ru kila ada ki dual stereo speaker. Nang ta ha untuk USB port pat kila ada ubarim kata ada USB 2.0. Kila de ban ada untuk version batamai untuk 3.2. Hagi sensor pat baru ki sensor ki badan kam kila download. Dan mentapan ini poh kador jongka dengan pen ihangnya haka screen. Bat ya kana pun kinti tang na ka Amazon bat ka official website jongka. Ya ka by link jongka ngan sabu hapok ke description jong na video la na haka pin comment na dapat kuat ban check out ya ka. Habai pe ya kador jongka ta kala kamrem kana pun. Kam daya hab bat ki features bakala ai. Kumba PE baha untuk USB port kila ada ubarim version. Kila de ban ada untuk batamai version namar wat daki pun mid range ru kila sedang ban ai kum katuka lawa Agni 4. Nang ta ha katoka display jong karu ki claim ai ya kataga LTPO display ki atang da kataga LTPS display. Bat haba ya page bahaya ki features jongka kana pun ngi i bagi kam fokus ya ka performance jongka lane ban lek kai game. Na kataga daw ngi i baka kamera jongka ka kam telot. Tekum ta kito ki batmu ban thit ya kana pun ban padon kam ya ka kamera jongka takila ban disappoint. Namar ngi i baki don sibun ki jing tuna jongka kum ha katoka telefoto kamera kila penduk mah kata kamun kan kam telot ban shan ya kidur daga ba zoom. Namar ka telefoto kamera ka dega lens ka bayarap ban zoom ya kidur ne ki video. Nang ta habai page haka ultra wide kamera jong karu ki atang daga pra megapixel kata kemut bah ki ultra wide video kan support daga 4K video. Bat nang ta haka toga front kamera jong karu kila atang daga 4K 30 fps ki claim ai daga 60 fps. Handre ban thit pat ban lek kai game tekan pun ka biang lada piyo ah kador ka babit. Teman ta ngatrai lang ba kana video jengah kan ajing rap yapi sibun ban sengatu ya ki features jong kana pun. Bat kam tam ya kitu ki batmu ban thit bakin nang ban design ka biang le ban thit. Telada pisngau yo jumun toy na kana channel phila ban like ya kana video bat ai ya ka hype jong pi bat subscribe ru lada video ki bat mai ha kana channel. Tingin ya siam hakawe pat ke video jengah ka beli sibun.